Mui ya tehang wa Sesotho Sevens and Programs ha wa mela hang hape ka jeno. Re se kopa tshwarelo ka sediso ya bateng ya marangrang ya dikgokahano. Mme hle re kopa go yena matso metsing. E go tlwaela maoto a mane. Ka nnete go kopa go tshwarela haholo. Mme ka jeno yona ha ge tla ge ba le morero wa rona tsatsi ka jeno e leng ntate moholo boithatelo kgatledi. Mme ke kopa ge mamele ka jeno kgasong ya ka jeno e o tlolileng go tswa hohle mo ena le hona teng. Mme la tseba hore re monka tjenana a le ka ntle mohlomong a se kerekeng empa le hohle jwale ka ge nka motho hohle mo a leng hona teng fela. Mme ke a lemoga hore ha re bua tjena hle re monka le mang lapeng kgathetsane mo ya ratehang ka jeno ke di 6 tsa kgwedi ena Hlakola. Mme re kopa hore he o be le rona ka jeno ha re tlo tswela pele kgasong ena e o tloileng. Mme re se re le buile haholo ka pale ya bana mmino o monate o re se re o fumane ho tloha o semane ka moholo Thapelo le Tete. Mme ge ha ete bana ka tshepa ba utlwe monate jwale ka rona ga te ge utlwe monate ge batho ba holo a re shebuile go utlwa pale eno e entsweng ka bokgeleke bono bo bogolo a kalo le mmino e ne fitileng ka moggo monate. Mme ha mmu ya ka jeno jwale ka se ke tshwa he re tla re fetela Therong ya ka jeno yo ka kotlolo he morero wa rona a ntse a eme ka a le malala o tsepela ka mona. Mme ke kopa hore gona jwale motsong wa ke Thapelo jwale a nto ho tswela pele ka moo modimo a tla bua ka ena ka jeno. Moholo wa ka ke kopa hore o dumedise babui jwale ka morao mona ke Thapelo ke tseba ho siya ntate. Babui ba kgabane ke kopa ho le dumedisa bohle lebitsong la Morena Jesu Kriste. Ke leboha modimo a re file monyetla hore re tlo kopana ka jeno. Ke a leboha. Ke a leboha ntate moholo. Mme ke kopa le moholo he nako o se kgutla he o tlo nyela lentswenyana o tlo rekela ke ho bua haholo e le hore lentswe la le utlwala ntate. Ke kopa he ke be mantswe a Thapelo hana jwale ke ntano ntate ho fa marapo. Ntate modimo ga leboha tata bona hang hape ntate ka monyetla go fa tata bona hana jwale o na le ke re tla ge ba le wena re kileng ka jeno go utlwa mantswe a molemo tswa go ya teng modimo bona ka mohlanka go nate tata boithatelo kgatledi tata bona ga mo beya go wena wa re kileng mo ya hallang ha o be o molaole tate tsohle tsa re ke hlophileng ka ra re kileng ke di fetela go gona ka moggo nate wena o re dileng a teng nate modimo tate re se re beya babui bohle ka jeno ba tla ba gona re kileng go tloga hana jwale o fitlela pheletsong ya program ya teng modimo bona. Mme ate se rapela tlhena ra re kileng tsitsisa marangrang ntate lo ga re ke molaetsa ga re tlo fete o se tshidiso ya letho teng modimo tsena ga di kopa ga Yesu ka sa tlang a o finya ga le ntate amen. Amen. A mo la ka hle ke kopa ha mogala modimo hle tsola ha le be o duma ha ntate le a lebe mo yo ntate le hore o tlo fana ka seo a re rile hore o tlo go fa sona ka jeno kgotso ntate mo kana be le wena ke a leboha tla go ja morao he ntate ha o so o qatile ntate. Ke lebile le mpidite. Baeso ke kopa hape ke le dumedise lebitsong le letle le leholo la Morena Jesu Kriste. Amen. Re tlo bua ka sehloho se seng se ikgethileng tsatsing la kajeno. Ke a tseba hore dithero tsa kgaso ena ke tse ikgethileng kaofela tsona. Kajeno ke se seng sa tsona le kgale e seng ha marashea a le teng. Le kgale e seng ha marashea a le teng. Ke sehloho sa letsatsi la kajeno. Ke kopa hore ke kopa tshwarelo. Ntate moholo
ntate ke kgauile mona ha ke tsebe bona ho etsatsi ntate o nepaetse tswela pele morwa tswela pele o ke a lebana ke ka re na le e khonyana tjena ke kopa haeba ra device ka o entse one mo di kopa o tlo e kwale ra device o ne fela mo di kopa o tlo e kwale ke bona ba ke la ye pheno ha hona ntho e ntjha e ke a ke so ga go kena ka phone ka laptop mo lwa a go kwale e nngwe fela a go le phone okay ke qeta ho kwala phone hona jwale ke kwetse phone feedback e ntse le teng ai ma to ke mo ya ga tang hle go potso go tshwarela ga ke rena ge se diketa bena a ke shona ho etsala wa fela he ne re kgetlegetse gaswe e o tloileng ya hante ha ke tsebe mo lwa ka ho nna mona bona ka ga wa di first pedi ba ya wana ke fenyeng wana kana ke fengwe o ka ya kgaola o ha ke tsebe hlena o etsala wa dipedi tse hlana ka ona ka monana phone ana o itse one e off ba ke etse tjena re ke tswe mona ona paitse okay ke le bona ile sign ha be ke kgolela ga ke kgawa ka be ke bela ke sign ha ke a le bona to ka mo lwa ka tsela pele hle mo kana mele we ke a le bona wa bi hle se go pa tshwara ka sethise e go tshwana e go pa tshwara la tlhegalete ge ile matswa metsing ga le bona ka le bona kamiti mohi ya khabane ke a leboha ha modimo a re thuse re boela go kopana pape sehloho sa rona ke itse ke se reng le kgale e seng ha marashea le teng empa ke kopa ke retse thapa ntate modimo Jehova makgotla ha ona modimo ka ntle ho wena molaetsa ko ona tsatsing la kajeno o hlophile hore o tlotswe melomong ya ka ke le mofokodi o mo tsebang ntwa e bona la ile teng re kopa re sie matsong a hao molaetsa ona o tlo fihle dipelong mme ntate lebitso la hao hle le tlo tliswe re a leboha ka Christ morena amen okay le kgale e seng ha marashea a le teng ke sehloho sa rona ke batla go nke ke re ho wena molaetsa ona ha ile hantle o hloka nakonyana e telele hore o bewe ha o hloke fela 45 minutes eo re nang le yona ka tlwaelo kgasong ena hape ke molaetsa o hlokang hore ka nako nngwe o qoqwe empa ho itswe ko rute go tseba modimo hona hobaneng ka nako ena ke kopa o tle le nna bukeng ya tshenolo kgaolo ya 13 kgaolo ya 13 ya buka ya tshenolo ke kgaolo e nngwe e ikgethang ka hara buka tsa tshenolo kapa dikgaolo tsa tshenolo ke kgaolo e buang ka dibatana tse pedi tse buang ka tsona mono se sengwe thwe ke sa pele ebe se sengwe thwe ke se hlahlamang se seng ke sa pele ebe ho thwe se seng ke se hlahlamang kapa se latelang seo kajeno lena re tlo tla re bua ka sebata se hlang kgaolong ya 11 se hlang temaneng ya 11 kgaolo ke itse ke ya 13 ya buka ya tshenolo mme ke rata hore re tle re e bale ke tla lakatsa hore tle re e bale empa ditaba tse re tla bua ka tsona di tla itlhakisa hona tsona di tla fella kae
kgaolo ke ya 13 temana ke ya 11. Ke tla e bala temana di fokolang, mme ke kgola ho di sheba mono tla kgona hore ke temana tse kana ba di supile fela tse re tlo di bala, empa ke tla leka ho bala ka pelenyana re tle re tsebe hore re be mmoho le wena. Temana 11 e qala e re, ka ba ka bona sebata se seng se nyolohang lefatsheng, se nang le dinaka tse 2 tse jwalo ka tsa konyana, sempa se bua jwalo ka Thero. Sa etsa ka matla ohle a sebata sa pele pontsheng ya sona, mme sa etsa hore lefatshe le ba ahileng ho lona ba rapele sebata sa pele, seo leqeba la sona le bolayang le neng le fodile. 13. Hape sa etsa mehlolo e meholo ho isa le ho theola mollo lehodimong hore o wele lefatsheng pontsheng ya batho. 14. Sa thetsa ba ahileng lefatsheng ka mehlolo eo se fileng matla ho e etsa. Sa thetsa ba ahileng lefatsheng ka mehlolo eo se fileng matla a ho e etsa pela sebata. Sa bolella ba ahileng lefatsheng hore ba etsetse sebata se neng se hlabile ka lerumo, sa ba sa pholoha setshwantsho. 15 e re, sa fuwa matla a ho kenya phefumoloho setshwantshong sa sebata hore setshwantsho sa sebata se tsebe ho bua, se etse le hore ho bolawe bohle ba hanang ho kgumamela setshwantsho sa sebata. Mme sa etsa hore batho bohle ba banyenyane le ba baholo, ba ruileng le ba fumanehileng, ba sa ruang le ba ruileng, ba amohele letshwao letsohong le letona la bona, ba amohele letshwao letsohong le letona la bona, le ha e le phatleng tsa bona. Ke a leboha. 17. E le hore ho se be motho ya ka tsebang ho reka le ha e le ho rekisa ha sena letshwao kapa lebitso la sebaka kapa palo ya lebitso la sona. Ebe 18 yona e re, ke moo bohlale bo leng teng, ya hlalefileng a bale palo ya sebata hobane ke palo ya motho, palo ya sona ke 666. Ditaba tsa rona di ka tsela yona, mme kgaolo ena ya 13 e re tshwaretse ditaba tsena ho tloha temaneng ena ya 11. Ke batla hore ke re ho wena mohi ya kgabane, ngwaneso ya ratehang, eo Modimo a re file monyetla go tlo qoqa ditaba tsena le wena kajeno. Sebata sena seo re se balang kgaolong ena ya 13 temana 11, ho bonahala e le sebata se seng, hobane temana ne re ka ba ka bona sebata se seng se nyolohang lefatsheng. Ho na le sebata sa pele seo ile ha ke etsa selelekela mona ka bua ka sona ka re se teng, empa ha re bue ka sona kajeno. Re sa bue ka sona kajeno ho lo kalo, empa re tlo tla re ama taba tsa sona. Ka hona ho bolela hore re tla tlameha ho be le ka tsela e nngwe itseng eo re tla ama ditaba tsena, re bue ka sona fela re mpa re sa qoqe ka sona. Dumela ke sebedise mantswe ano. Jwale temana ena ya 11 mona e re, ka ba ka bona sebata se seng se nyolohang lefatsheng, se nang le dinaka tse 2 jwalo ka konyana, sempa se bua jwalo ka drakone. Sebata sa mohlolo, dinaka e ka re tsa konyana, empa molomong wa sona ho tswa ditaba tsa drakone. Hona le ditshwantsho tse teng mona kapa dipapiso tse teng tseo ke kopang mohlomong re tle re fane ka senotlolo sa tsona, e le re tle re tsebe ho utlwana hore na ha re ntse re bua mona re bua kang. Ha re bue ka dibata tsa dinyamatsane tsa diphoofolo tse teng mona, empa dintho tsena di tshwantsha ho hong, e leng yona ntho ke reng ke
ke fana ka senotlolo tle re tseba hore jwale re notlolle re kene ditabeng mona hantle ke batla hore ke bontshe mona hore boprofeta ha bo bua ka sebata kapa ba bua ka dibatang ho ya ka buka ya Daniel kgalo ya bosupa temana le shume le ntse e supileng ho bua ka mebuso kapa marena kapa babusi ha ke no e bala ke Daniel 7:17 ha o bua ka dinaka kapa manaka ho ya ka Daniel kgaolo ya bosupa temana 24 ho bua ka marena kapa babusi le hona moo ebe hape hona le tebe mo buang ka yona ya metsi ho tsena ne senyolwa lefatsheng jwale ke batla re se hlalose ka tlhaloso ya metsi o tlo ntumella ke tle ke be ba metsi ha o bua ka bona boprofiteng ba bibele mona ho bua ho ya ka kgaolo ya 17 ya tshenolo temana 15 ho bua ka setjhaba se sengata matshwele a mangata maleme a mangata moo batho ba hleng ba le magata mme ka hona ha o bua ka moo sebata sena se nyolwang teng le lefatsheng e le moo senang batho ba bangata moo senang mmidimidi wa maleme a mangata a batho sebata sena se re buang ka sona re bua ka morena temaneng ya 10 le motho mona re bua ka morena kapa mobusi kapa mmuso kapa naha eo ho thomea ha yona ho qaleha ha yona ho qalehileng moo ho senang batho ba bangata sebata se nyolwang lefatsheng borena mmuso naha e qalehileng moo ho senang batho ba bangata mme mona ho thwe e na le dinaka tse kang tsa konyana tlo re bue ka taba ena mmuso ona o na le dinaka tse kang tsa konyana o na le mekgwa ya tsamaiso e kang ya bokresti e kang ena le motheo wa bokresti ka ro yona kapa eo ka reng e kare e tsheetsa konyana modimo e tlosang dibetsa lefatshe hape mohlomong konyana ena re ka bua ka yona hape hore ke mmuso o bonahalang e le mmuso o monyenyane haholo ho mebuso eo e neng e le thaka tsa yona kapa naha tseo e neng e le thaka tsa yona tsa nako eo mme ke batla hore ke re mane mo ke bileng ka hore dinaka tsena tseo ho buang ka tsona tse kang tsa konyana di bontsha hape botsheetsi bo ekang ka re bo tsheetsa bo Kreste naha e re buang ka yona jwalo ka se bile ha bua ka sebata re bua ka naha eo re buang ka yona mona ke naha eo metheong ya yona ha ene thewa ka nako eno ha ene thewa ileng ya ithela ka dintho tseo ba neng ba baleya batho ba neng ba theha naha ena ba baleya moo ba tlohang teng ba fihla ba theha naha ena ka metheo e reng bolokolohi bo be teng bodumeding bolokolohi bo be teng hape tsamaisong ya setjhaba dintho tsena hantle ka mokgoni le ka teng bana hle ba re ke dintho tse pedi tse sebetsang mo fela tse sa kopaneng mmuso le bodumedi di ska ba tsa kopana fela ho be le bolokolohi ho tsona di le pedi ke motheo wa mmuso ona wa naha ena e re buang ka yona mme naha ena hape ha o bua ka yona ho fapana le sebatana sa pele kapa naha ya pele kapa mmuso wa pele e re sa buing ka ona o tlohang kgaolong o tlohang temaneng ya pele ho isa ho ya 10 ona mmuso o re buang ka ona ha ona dikorone ho ona ono sena meqhaka ho ona le dinakeng tsena tsa ona ka mantswe a mang ha o buswe ke borena ke mmuso o ho ona ho sebetsang puso ya mofuta o mong sele eo o ka buang ka yona e le puso ya republicanism ka mokgo e bewang ka teng moo ho buswang ho sena morena fela metheo e le mmedi le eo ya go tokoloho e teng bodumeding tokoloho e teng hape le tsamaisong ya setjhaba ka sekgowa ha di bua ntho tseno ho thwe ke civil liberty and religious liberty hape ntho nngwe eo re buang bibele e buang ka yona mona ha o thewa ka yona mmuso ona o bonahala e le mmuso o hape ha o bua ka ona
e le mmuso o bang le matla a maholo. Ntumella ke re e ba a world power kapa a super power. Hobane re o bona ha Thero ka ditemana tsena o so na le matla hore o ka laela lefatshe. O so o na le matla hore o ka qobella lefatshe. O so na le matla hore o ka susumetsa lefatshe. Hantle ke mmuso o e bang super power. Ntumelle ke be ke re e le go tle ska ga hole taba ena re sile. Mmuso ona ha nalane o ithuta yona ka matshwawana a bebele re boneng e bua ka ona mona ka mebuso ona e bonahala e fitla re phara hodima naha ya United States of America. Mme ha re nka ho temanana ya 11 ho thewa ho ya ho ya 18 di bua ka mmuso wa United States of America e leng sebata se nyolwang lefatsheng. America ha e thewa ka nako eno e neng e thewa e le naha. Ha so ga America e ne se naha tla mfusisa hobane ke a tsona le politics tsa yona mona. Sempa ke re ha e thewa ke batho ba hlahang Europe e ne le naha e ntjha ka rona tse teng tse ne di phelwa ke ma-Europe ke batho ba Europe. Mme ila etsa motheo yona eno e re buang ka yona e mmedi dinaka tse kang tsa konyana haholo batho bana ba ethea na ba bale ya ditlhoriso Europe kwa. Mme batho ba itjwetsa hore ntho e tlo etsa mona gore ho ska ba le motho a tla thibelwa ho rapela modimo ka mokgwa wa batlang ka teng. Hape o ska ba le motho a tla hatellwa. Ebile ntho tsena go hle re di arwane ho ja re di tshwere di le pedi tjena fela ska ba tsa kopana hobane kwana mo re tloang teng ne di kopane mme tsa re bakela spartle le se ntseng re ba leishi. Tlole nna he jwalo ka se re bile ka temana 11 eo ho buang ka yona mona ho thwe 11 mona sena dinaka tsa konyana e re ke bue ka dragone hape ho thwe mona empa sena le molomo o buang jwalo ka dragone. Dragone ha bua ka yona bukeng ya tshenolo mona kgalo ya 12 ho thwe ke diabolosi le satane ke noa ya kgale. Ka mantswe a mang ho na le nako eo naha ena e tla bonahala e se fapana le taba eo e qadileng ka yona ya ho bonahala e tshehetsa bodumedi le ho bua ditaba tsa bodumedi fela e tla bonahala e se bua ditaba tse kgahlano le modimo tseo o ka hlang wa re e hle di sekametse ho diabolosi ka mokgwa o hlakileng ka molomo wa yona empa tjhebalo ya yona e bonahala e le hoseng. Re nke temana ya 12 ho ya tlasana ke kgola ho 16. Temana tsena ke batla hore re tle ke re di bale. Mohlomong pele re di bala re ke re qoqe ka taba ke. Ke batla hore ke re ame hanyane sebata sena se buang ka sona sa pele. Sena sa pele se buang ka sona hobane jwale ka nna ba e tla gana go re qoqang ka sona hore na ho thuetsa le bang ka sona re be re ipona re le ka lefifing ho ja re sa bui ka sona ho ja re sa qoqe ka sona ke kopa re bue ka sona ha ba sotho se bua tla supa ke kopa re bue ka sona ho ja re sa qoqe ka sona. Sebata sena sa pele sa temana pele ho isa ho ya 10 kgaolong ena 13 ho thwe ka sona ke sebata seo sona se kopantseng dintho tse pedi kapa hle ke re mmuso hobane so tseba hore ha qala re bua ka sebata re bua ka mmuso kapa naha kapa bobusi. Ke mmuso o kopantseng dipolotiki le bodumedi tsamaisong ya ona o kopantse ntho tseno. Hape ke mmuso o ha o bala nalane ya bebele e reng ke mmuso o senang mamello ho setjhaba sa modimo ebile bebele e re mona ebile o lahla wa hlorisa setjhaba sa modimo dikgwedi tse 42. Ke mmuso o hlorisang setjhaba sa modimo. Hape ke mmuso o bebele e reng o na le bonyefudi ho modimo le ho ditaba tsa modimo. Ho ja ile mmuso o kopantseng bodumedi le borena kapa le bobusi fela o na le ntho eo hape o e kopanyang ya hore o na le dinyefolo ka hare ho. Mmuso ona hape bebele bua ka ona e re ke mmuso o matleng a ona o kileng
wa ka wa theolwa bodulong ba ona ho ba nahana ho shwele ho hang empa wa tsoa mmui ka tsela ya mohlolo. Ke mmuso o re sa tlo qoqa ka ona, re tlo bua ka ona fela. Hobane ha re theothewa ka kgaolo ena ka ditemana tsena mona, ke mane moo ho tlo bua ka ona mmuso, mme re tlameha re tle re utlwisise taba tsa ona. Ha re qoqe ka ona, ke mmuso kapa sebata seo thweng ke sa pele. Tlo he re bue ka tsa rona 12 ho ya ho 16. Jwale ho thwe 12 ho ya ho 16 mona e re sebata sena sa etsa ka matla ohle a sebata sa pele pontsheng ya sona. Ka mantswe a mang, mmuso ona o etsa ka matla ohle a teng ho ona, a bileng wa fuwang ke mmuso wa pele. O etsa taba tsena pontsheng ya sebata sa pele hore Bebele e tjho jwalo. Okay, mme sa etsa hore lefatshe le ba ahileng ho lona ba rapele sebata sa pele. Haleluya. Sa etsa hore lefatshe le ba ahileng ho lona ba rapele sebata sa pele. Ke batla ho tlo utlwisisa taba ena e etsahale mona. Ha se hangata o tla thola hore Bebele e kopanya ditaba tsena tse pedi, lefatshe le ba ahileng ho lona. Ka nako o tla fona re bua ka lefatshe e bolela le batho. Ka nako o tla fona e bua ka batho e bua le ka lefatshe. Empa mona e hle di kolla di le pedi e re lefatshe le ba ileng ho lona. Ka mantswe a mang, sebata sena se re buang ka sona mona, mmuso ona o re buang ka ona wa sebata se sa bobedi bo re itseng ke America mona, o tla etsa ka matla ohle a ona ao bileng a mang o a nkang ho sebata sa pele. Ka mantswe a mang, o tla fumana support sebateng sa pele kapa mmusong wa pele hore bohle ba ileng lefatsheng le lefatshe ka bolona di rapele, di tshehetse, di hloniphe, di khumamele sebata sa pele. Ha re bue ka sebata sa pele ka jeno. Jwale ho thwe mona o tla etsa hape hore temana ya 13 hape sa etsa mehlolo e meholo ho isa le ho theola mollo lehodimong hore o wele lefatsheng pontseng ya batho. E nngwe dintho tse ntse teng ha o e sheba mono ke hore ehlile mmuso ona o re buang ka ona wa temana 11 ona o tlo sebetsa hape le ka mehlolo hore batho ba rapele sebata sa pele kapa mmuso wa pele. Bebele mona itse mmuso ona o tla etsa pontsheng ya sebata sa pele le ka matla o a fuweng ke sebata sa pele hore sebata seo sa pele se kgumamele ke lefatshe lohle. Mme o thwe lefatshe le ba ileng ho lona ba tlamellwa hore ba kgumamele sebata sa pele, mme se bile se tla sebetsa le ka mehlolo ho kgodisa hore taba eo se buang ka yona ehlile ke taba e teng, ke taba e lokelang hore e mamelwe. Ha o tadima Bebele e re mona sebata sena sa bobedi ho na le mo Bebele hona kgaolong ya bukeng ya tshelo mona se hlalosang hape le moprofeta Bohata. Taba ena mehlolo eo se tlang ho e etsa, se tla tseba ho e etsa hobane se sebetsa ka matla a bothetsi le a bodumedi ba Bohata, hobane boprofeteng ba sona ho tla bonahala hona dintho tse mehlolo tsa modimo tse etsahalang ka hare ho naha eo, empa o fumana hore dintho tseo ha di tswe ho modimo ho profeta wa Bohata. Jwale temana tse latelang mona di hape mmuso o tla etsa hore ba ahileng lefatsheng kaofela ba etsetse sebata sa pele setshwantsho. Ba etsetse sebata sa pele setshwantsho. Ha o bua ka mmuso, tsela eo setshwantsho sa mmuso kapa sa mobusi kapa sa puso se hlahang ka yona se hlaha melaong le tsamaisong ya sona. Ha o bua ka mmuso wa bokomonisi wa naha, mohlomong o ka e bitsa ka lebitso hore na o ka bua ka efe kapa efeng, o tla tseba hore o e tseba hore na ke naha mofuta ofeng ho latela melao e etswang ka hare ho naheng. Ka mantswe a mang, melao ke setshwantsho
sa mmuso kapa sa mobusi. Amen. Molao ke setshwantsho sa mmuso kapa sa mobusi. Jwale ha mmuso ona sebata sena se re buang ka sona sa temana bobedi, sena se seng se buang ka sona ke se seng se hlahang lefatsheng, se etsa hore lefatshe lohle le etsetse sebata sa pele setshwantsho. Ho bolela hore le etsa hore lefatshe lohle kaofela le etse melao e tshwanang. Ha ke re utswe karolo ya pele se entse hore lefatshe lohle le khumamele sebata seo sa pele. Jwale ho thwe mona se bile se etsa hore lefatshe lohle jwale le etse setshwantsho, le etse melao e etsang hore e tshwane le ya sebata sane sa pele. Ka mantswe a mang, sebata sa pele ha se sa hloka hore se hlahelle se buse se etseng. Melao ya etsuwa, dintho di a etsuwa, se a khumamelwa, se a sebelletswa hore melao e etswa hore ho tshwane le ha e ntse ka kare e ntse le sona se ntse se busa. Ra hopola ho thwe sela sa ba le leqeba sa ba sa ka se ashwa empa sa tsoa mmudi. Nakong ena ke nakong yena eo sebata sena se re buang ka sona jwale se emeng se re e ka kgona lefatshe lohle le se khumamele le se mamele hape le be le etse le melao e tshwanang ya sona. Hopola bona setshwantsho sa mmuso ke melao. Mme morena enwa kapa mmuso ona wa pele kapa sebata se sa pele, ntho ya pele hara ntho tse ntse ke bileng ka sona ke hore ke sebata kapa ke mmuso o neng o kopantse politiki kapa puso ya naha le bodumedi. Ho motho ha ana fosa ditaba tsa bodumedi ana sa nkwa a tlotse molao wa naha, mme o na qoswa ka hara naha e ka re o tlotse molao wa puso fela o civil ka mokgwa o se ka buang ka teng. Mme ka hona ho bolela hore dintho tse kang tsena kaofela jwale di tla kena di sebetse jwalo ka ka sebata sane sa pele se a busa, hobane jwale melao e se le teng e entsweng lefatshe lohle kaofela. Mme ka nako yona ena Bebele temaneng tsona tse ntse re di badileng di bontsha hore jwale ho tla etswa le melao e tla etsa hore batho bohle kaofela ba khumamele, ba nke letshwao letsohong la bona, ba khumamele sebata sa pele. Ba se khumamele ba nke letshwao la sona matsohong a bona a matona le phatleng ya bona. Ka nako ena ke batla go utlwisise ngwaneso a ratehang, Bebele e ntse e bua ka hore lefatshe lohle le batho. Ka mantswe a mang ho bolela hore dinaha tla ntse di le teng, mebuso e ntse e le teng, fela ho tla bona le tsamaiso le system e seng o ka e bitsa hore centralized, e seng e le nqa e le nngwe ena le sehlohlolo di bomane mo dintho di se di tsamaiswa. Naha la ntse le teng fela fona dintho se di tsamaiswa nqa e le nngwe kwa. Hallelujah. Nthwena ke ntho ha tjena batho ba bangata ba bua ka yona, ba buang ka one world order system kapa new world order system. Ke hona mo dintho tlabe se di tsamaiswa mmoho mane, lefatshe lohle le marena ana a teng, babusi ba teng ba ntse ba busa dinaha tsa bona fela ditaelo ba di nka nngwe. Motho e mong a ra khona e ka etsahala jwang ntho e ka etsahala jwang? Re go jwetsa ngwaneso ho jwalo taba ena Bebele e profetile. Boprofeta bona ha ne ke qala ho kopana le bona le nna dilemong tse ka 40 tse fetileng, ha ke bolele dilemo tsa ka tsho ka tsho jwalo, fela dilemong tse 40 ha ne ke qala ho kopana le bona boprofeta bona, ke ne ke bokgotse fela ke ipotsa jwang. Ke ne ke tshwana le motho eo hona bele tjena a tshwana jwang ka reng jwang. Hantle ka nako eno ke la ba ka tsho ka pelong ya ka re ha khona le khale e seng marashea tsa le teng, le khale e seng bokomunisti ntse bo le teng. Re go jwetsa ka nako ena ne kopana le ditaba tsena 40 dilemo a fetileng, e ne le nakong yeo lefatshe le ne le phela ka hore ntho ke e bitsang fela ntwa ya diqhoqhwane, ntho e bitswang Cold War. Ntwa ya diqhoqhwane ho no sa lwane fela, ho no tsitsipane fela, mme ho emetse fela hore ho be le ntho e ka kgopetsang fela ebe ho a lwana. Ho no lwana bo mang? Ho no lwana kapa ho tsitsipane eng? Diqhoqhwane tse ne di le pakeng tsa mang? Ho no na le mabotho a mabedi
a neng a le teng kapa hlopha tse pedi tse kgolo tse di le teng ha se go di shwele shwi fela ha di sa le ka tsela e le ka yona ka nako ena eo ke reng profeta bona nna ke kopane le bona ha ke tla re Lekhale e se marashea ntse le teng ka nako eno ne le nako eno ho thwe ho na le ntho ho thweng ke NATO Western Bloc NATO mo ene kopantse dinaha tsena tsa bophirimela tseno hape ho nona le ntho ho thweng ke Eastern Bloc mo ene le naha ya Russia e neng e kopantse dinaha tsohle tsa bokomonisi mme e hapile dinaha tse ding hape tse neng di bitswa Eastern Bloc mme ka nako ena dinaha tsena ne di hlometse ka sekgowa ho thwe they were armed to the teeth ne di hlometse hona ho ne di tlatlapetse ne di emetse fela hore ho be le ka kgwathatsang ntwa fela ho qhomela fatshe lena le fela mme di ne di sebetsa di sokelane le ka ntho ho thweng ke nuclear weapons taba tsena di le teng pakeng tsa mahlopha tsena tse pedi Western Bloc le Eastern Bloc e ne le hore ba bang bona ba tshehetsa ntho ho thweng ke bokomonisi ha ba bang bona ba tshehetsa ntho ho thweng ke bocapital ha ke o bolella hore ka nako ena e ne le nako eo nna ka tjhebo ya ka le bao re ne re phela ka nako eno bokomonisi bo ne bo bonahala e ka kare jwale bo anama ho ne bo nama jwalo ka hlaha e hoteditsweng hona nakong yona ena e ke re ke nako ya ntwa ya diqhwaqhwane Cold War hobane bokomonisi bo no bo kena dinaheng tse ngata tsa Asia bo kena dinaheng tse ngata tsa Africa le dinaheng tsa South America haholoholo naha tseo ne di le ka ho itukolla bohatileng bo ne bo le teng ba bokoloni kapa ba puso tsa botlatlapi mme Russia a na tshehetsa batho bano ka thupelo tsa ntwa bokgukguni ba bona ba di tshehetsa hape pele ka ihlomo mme ka nnete ne le ntho e ratwang batho ha o no bua ka Russia ka nako eno kapa communism e ne le ntho eo utlwahalang ka ho hlalefile o bua ntho tsa batho ba batlang tokoloho e seng makapitale ana a bophirimela a bonalang le bahatedi Lekhale ke ne ke sa utlwe jwalo ka ha ho na le mmuye mong a sa utlweng hona ho ka etsahala jwang hape ntho engwe ne ke bona ka nako eno Lekhale ha e khona ntho ene ke ba etsang naha tsena tsa bophirimela ke dinaha tseo bocapitaleng ba tsona di tshehetsa ntho e thweng ke democracy e bolelang motho e mong le mong o tlameha be le tokoloho ha ke utlwe bona ho ka etsahala jwang hore ho ka ba le one world system e laolang lefatshe kaofela fela batho ba tlamellwa hore ba rapele ka mokgwa ba rapele ntho ba sa batleng ho e rapela hape ba phele ka hare ho naha ya bona ka melao eo e senang democracy ha ke utlwe bona e ka etsahala jwang hape batho bana ba hle ba promote taba eno hona Afrika mono ka nako eno ba hle ba ikemele paketla ba hle ba no batho ba tlameha ba ska ba hatellwa ba bile ba tshehetsa le dinaha tse bonalang di etsa boipuso bo kapa puso e batlang ba ntho e ka etsang democratic ha marashea ona ana tshehetsa ba bonalang ba batla ho ba bokomunising taba tsena ne di sa fane ka hlona di ka etsahala jwang ka nnete ke setse ke tshwere taba ena ke kgotse hore bebele e tshweu jwalo hobane ke bebele fela ke sa utlwana ebe o tla etsahala ha se gone ke ana le bebele fela ne ke sa utlwana ho tla etsahala jwang modimo ha wa fihla dilemo tsela tsa ho ya mafelong a di 1980s ha the Eastern Bloc e bonahala e thueha 1980 ho ya bo 90 ho la etsahala ntho e ne sa kgolweng e ka nto matsong a monna o thweng ke Gorbachev ha o bonahala Eastern Bloc e thueha e tswa dinaleng tsa hae mona e tswa e qhalakana e ka kare ke toro ho latela hona batho bana ba ne ba kopane ha kae ba le matla ha kae ba bile ba hateletse batho batho bana ba sitela hore ba ka hema fela ha e etsahala ila ka toro ka hopola boprofeta ba bebele hela ha ka kare super power e nngwe ha ne re bona ka kare hona le super power tse pedi America le Russia tse ne di etella pele di-block tse pedi e ka kare Russia ke ya thueje ho tla etsahala batho ba ithutang dipolotiki le nalana ya tsona ba tseba hore ha Russia le Eastern Bloc di tla thuya matleng ana ya tsona sebata sa pele se ne se kentse letsoho
sena seo ke reng ha re qoqe ka sona empa re bua ka sona. Sa pele se ne se kentse letsoho ka tsela tsa sona hobane ha se sebetse ka mekgwa e tlodileng fela ha o dumelleha, se sebetsela ka mekgwa e meng. Se ne se kentse letsoho mme sa etsa hore Russia mmoho le sena sa bobedi se ke America tsa sebetsa kapa le Western Bloc tsa sebetsa hore Russia e thuwe mane mo ene le mmuso o le matla. Hona tjena Russia o setse le koko fela leo marashea a lekang ho sebetsa ka thata ka monna yo thweng ke Putin eno o bonalang a hana ho tloha ditulong ha se president ke prime minister ha se prime minister ke ntho engwe ba hle ba mo rata haholo hobane o etsa go koko la bona le boele hape le hlahelle le phele hape e ke ka re entse le naha entse le matla. Empa hona tjena matla a maholo a bonahala a dutse ho super power eo ka thweng ke America. Ya re santsane ke maketse hona taba ene ka etsahala jwang selemo sa fihla se sa hane ho fihla sa 2020 ya fihla nqeta yena nqeta ho hang hore na taba ene ka etsahala jwang naha engwe le engwe ipusa batho ba bile ba fapane le ka bodumedi le ka eng kaofela hore be dintho di ka hlaha nqa e le nngwe lefatshe lohle la laolwa nqa e le nngwe. Ke kgetlo la pele okay re kere ha se kgetlo la pele ka 2020 hore be hulana ba le sewa se amang lefatshe. Di-pandemic di lena tsa etsahala dilemo tse ngata ho tloha kgale kwana tse ding tsa ngwaga kgolo o fetileng o ka di hopola tsa bo Spanish flu le bo eng kaofela tse ileng tsana tsa fihla le bo Lesotho mona. Ha se diwa tseo ka tsona ho ne hona le motho kapa naha kapa matla a neng a bonahala a laola lefatshe kaofela bona ho itlelwang, empa ho tloha ka 2020 re la ra bona mohlolo moo ho neng ho laelwa dinaha tsohle kaofela tsa lefatshe. Tsohle tsa lefatshe di laelwa di laolwa hore di etse ntho e tshwanang ho lwantsha sewa sena. Batho ba itshware ka tsela e tshwanang ha ke re le hona le phoso boeletsing bona, empa se ke bontsha hore taba ena e bontshitse hore ho na le bolaodi bo ka hlahang nqa e le nngwe dintho tsa etsahala. Mme ha ke batle le hore ke re taelo tse bileng teng ke tsa America, empa ke bontsha fela hore ho ka etsahala jwang. Mme ntho engwe eo e bonang hape e etsahalang ka yona taba yona eno ya lefu le bileng teng ke hore ho hlaha ditaba tseo ka tsona lefatshe lena le re phelang ho lona leo le hateletsweng le senyeng haholo kapa ke re environment ya lona ka mokgwa lentswe lena sebediswang ka teng e bonahalang e senyeha ke taba ka mokgwa lefatshe le sa tsotelleng ka teng. Ho bonahala ho na le dintho tse etsahalang tse tla etsa hore environment e be engwe ntho tse bohlokwa haholo jwalo ka ha ntse bua ka ho lwantsha mafu. Mme hona mona ke hona moo dintho tse ngata tse bonahalang e le disilafatsi tse kgolo di tla ngofellwa ke bokgabane le tlotla ya tsona. Ke batla ho tlo nkutlwe hona ke reng mona di tla ngofellwa ke matla a tsona ho e tla ha o le tjena ebe dintho tsa mofuta ono ha di sa sebediswa. Ke batla ho bua ka ho tlolwa mona ka ntho e thweng ke petroleum products, oli le tsohle tse tsamayang ka yona. Lata ka mokgwa o plastic e bonahalang e bua hampe ka teng, ha ke re le hore ha empe e bua hampe ka thola ka mokgwa o oli ho utlwalang e silafatsa ka teng dinaheng tse ngata tsa lefatshe ka mesi ya tsona e bonahalang e bolaya ozone layer e phunya e ba ka metjheso e mengata e lefatshe le leng ka ho yona. Ho latela ka mokgwa dintho tsena di leng ka teng ho na le nako ka yona di tla ngofellwa ke matla. Di tla ngofellwa ke matla, di tla ngofellwa ke bokgabane, mme di tla fediswa. Ho kena ntho tse ding motho e mong jwale koloi di tla tsamaya jwang? Technology di ngata tse sentse di sebetsa hona tjena hore na koloi di ka tsamaya jwang? Di ka tsamaya ka motlakase, di ka tsamaya ka metsi, tse ding di ka nna tsa tsamaya le ka di-hydrogen, ho na ntho tse ngata tse sentse di etsuwa tse ka etsa hore ebe petroleum products di tsebe ho theoha matleng a tsona. Ke batla ho tlisa tabeng ya rona ho bonahala dintho tsena di ka etsahala jwang. Ha ke re di tla etsahala jwalo, empa ke re ho bonahala di ka etsahala jwang hobane Bibele yona e boletse hore o tla sebetsa sebata sena se tla sebetsa ka matla a sona pontsheng ya sebata sa pele hore bohle ba ile lefatsheng ba kgumamela sebata sa pele
hape ba se etse setshwantsho ba nke letshwao la sona matsong a matona ba nke hape le phatleng tsa bona hape ba nke le palo ya lebitso la sona. Ke batla go ke re wena mona ntho ene ke kgannela yona bore le dinaha tseo o ka nahanang ka tsona gore ha naha tse ka ntse tsena tsa Middle East a ke tsa dumela taba tsena tsa go ne di laolwe nqane re ke bolella gona tjena melao e teng ya corona ya sebetsa mo ha itle e le melao e hlahang naheng efe kapa efe empa ke bontsha fela mmuso o le mong kapa taolo ya mo dintho di ka etsahalang mmogo e ka etsahala jwang. Mme ha o etsahetse ka nako yona eno eo environment kapa taba tsa tikoloho di nketseng hodimo haholo mo o tla bo thwe e ka kgona jwale dintho tsohle tse silafatsang di emiswe di-oli tseno tse teng mono Middle East di tla emisa ho sebediswa ka mokgwa o ntse di sebediswa ka teng. Le haeba oli ka nna fana tse sebediswa e tla be e sa sebediswe e le ntho e kgabane e ruisang naha tse di jwalo ka hona jwale. Mme matla a tsona a borui le lekoko la tsona le tla taboha ho e tla ha di laelwa di bolellwa hore di etse dintho ke hahlolo ba thata haholo. Ka nako yona eno ke nako eo hape ho tla bong ho etswa hore le batho ba bone bohlokwa ba hore ha se environment fela e bohlokwa empa le lelapa le bohlokwa le setjhaba ho phela ha sona ho bohlokwa. Ke yona mona mo o tla bo ho etswa le melao eo ka yona e tlang ho sebetsa hore ha ele mona ho bonahala hore mafu ana a akaretsang a tshwenyang lefatshe a bolaya meruo ha kana a bolaya le thuto ha kana e ka kgona lefatshe le je dipalo tsa rona ho ka etsuwa jwang. Ho ka etsuwa jwang ebe ho ka sejetswa ka thata ke lefatshe ho etsa moruo e se ka hlola e putlana. Mme le mokgwa o sebetsa le nako tsa ho sebetsa di tla etsa hore o fumane hore batho ba sebetsa nako ena kaofela empa o tla nne ho be le nako eo o tla etsa hore empa batho ba ne ba be le nako ho phomola thomodimo hobane ba hloka ba be le nako ya lelapa. La ebe nako ena ke ya bitsa bodumedi o tla botho ke nako ya lelapa. Ho na le nako eo o profeta bo buang ka yona ha re no teba ka yona ka jeng lena ka lebaka la nako e bitswang ya hore ha mmuso ona o kopaneng o seng o laela lefatshe kaofela hore le etse ka mokgwa o batlang ka teng le melao e se le teng e etsang hore lefatshe lohle kaofela le etse jwalo ka ha sebata sa pele sena sa etsa moo politiki e kopane le kereke ho tla ba le ntho o tla thwe ke National Sunday Law. Eo tla botho ha batho ba phomola ba ke ba be le nako ya lelapa. Re mpa re kgetha tsatsi lena hobane se ntse letsatsi le popular kapa le batho ba ngata ba etsang ka lona mme a namang kaofela ha o sejetswe batho ba e so thata ho ima. Ke la ka ho wena taba ena ke taba e telele empa mona mo re beileng teng ka mokgwa re beileng ka teng potsong tse teng tsa motho tsa rona fela ntho ene ka etsa jwang e seng a marashea ntse le teng e seng a democracy ntse le teng ke o teketse mehlala fa ke itse ke mehlala ha ke re taba tsena ehlile ka mokgwa o hlakileng di jwalo ke mehlala ya rona ho ka etsahala se kile ka bolella Eseng ke bone e etsahetse yona e leng ya Eastern Bloc Kgalakana le ya ha corona mokoronyane o etswa hore ebe molao ditaba tsa ona ho laola o amang lefatshe lena kaofela mme tse ding di tla ne di latele ka tsela eo modimo a tla etsa ka teng. Bebele ha e bolele gona profeta bo tla phethala jwang empa e bolela fela gona o profeta bo go etsa le jwang. Fela o tla potso gona jwale ha o le tje taba tse di riketseng ho etsa le jwang. Taba tsena ha di a rerelwa ho tshosa motho empa di reretswe hore di lemose motho. Buka ya Thero kgaolo ya pele temana ya 13 e re ho lehlohonolo ya balang. Haleluya. Ho lehlohonolo ya balang le ya utlwang mantswe ya boprofeta bona a bile a boloka ditaba tsohle tse ngotsweng tsa bona hobane di se di le haufi le ho etsahala. Haleluya. Ho lehlohonolo motho ya balang boprofeta ho hloka ho utlwisisa taba tsena batho ba Yesu ka nna ra iphumana re nyaroha re bolellwa hona re bolellwa hwane re tseba ho itlhopha re tseba ho nepahala re tsebe hore dikelello tsa rona di ska tsa tshwarwa ke lehabe ya hobane ha motho a sa itlhopha ehlile o sa tla phaphagetsa ntho engwe le engwe e tla bua e tla be motshosa e tla bua e tla be motshosa e tla beng e laelwa e tla be sa ntse a mathakamara yona a sa iketla ho lokisa modimo. Kgaolo ya 5 ya tshenolo temana 5 ke rata temana eno ha ke phethela taba tsa ka.
e re selle hobane tau ya Juda lesomela la Tafita e hlotse selle hobane morana Jesu Kriste o hlotse ha hona motho a lokelang a tshowe empa o lokela hore o le motho ke le motho ke ipapise le ntate Modimo ke ipapise le morana Jesu Kriste ke na le ka bophelo ba ka jwale ke ithute le boprofeta ba buka ena hobane bile re taba tsa yona re se di le haufi mme ha ke ne ke kopana le tsona dilemo tsane tse ke di boletseng tse ngata bono se ntse bo le haufi ha Johanne ana bongola o na ntse re bo haufi ka mantswe a mang go hona le tsena bo haufi le ho feta empa bile ha bolele rona di tla phethala neng ha le hantle ntle tsela bo haufi ho le hlonolo ya bala empa selle hobane le hlomela le Tafita tau ya loko la Juda e hlotse ke batla ho rapela le wena o mametseng ha ke tsebe bona taba ena e reng ho wena ha ke tsebe bona boprofeta bona o butlile jwang mohlomong e mong e ka nna ba o ma lobokaneng African e mong o tshwile e mong o mane maleng dinaleng a reng batho ba teng ke batla ho rapela hobane taba ena ha se boswaswi ke taba ya nnete ke batla ho rapela le wena o le momamedi ka jenena ntate Modimo Jehova makgotla ya halalela o lerato hona ho o re etsang ditaba pele di etsahala ile hore tle se ka ba ga tshoha hape re tseba o tshepa hore o tseba ntho e etsang le o tabolong mo Modimo re buile ka boprofeta ba tshenelo 13 temana 11 ya 18 ka jeno ha re boete ba tsohle tsa bona empa re buile karolo ya tsona e lekaneng bakeng sa ka jeno ntate wa rona ke rapella mohi ya tlang ho shaba taba tsena ya tlang ho di lebella hore morena o tlo be le yena e ba le yena a le boemong bofe kapa bofeng bo hanang bo maketseng bo hloletseng bo tshuileng o tseba moriana wa se wa leng ka ho sona o thuse hobane boprofeta bona o fane ka bona o entse ka bo mo le yena ga mamele a shebelle taba tsena hobane o mo kgathalla se ka ba mo tlohela le Modimo lebitso la hao ke le bokwe e tle re ka letsatsi le la ha o tla ka maru a hao morena Jesu Kriste o tlo go fumane rona mmogo re lokile ka madi a hao e seng ka rona ka Kriste re a leboha amen re lebile ngwaneso Modimo a o amen tate ga tlehle tate ga leboga ka molaetsa o ne o matla ntate mme ke a dumela hore mmui wa Sesotho Sermons and Programs ka ya to kgotse molemo haholo ka molaetsa o ntate mme pele ka o tshwana kwena ka te khutshwane empa taba tsona di teng empa he ke rata mona mo re ehlile tsena se o se tshwereng ntate se go file sona ka jeno ntate Modimo wa se lokise bakeng sa motse ona wa ka jeno fela e le hore ka boithatolong ba hae o tla nna etse hore nako e nngwe hape e tle ntate taba tsena re ne re tswela pele ge di bue mme hape yo ntse ke tsho mo ya rate hantle taba tsena bile kana ntate kgatle a bontshitse ha re ke a di re tshose empa le ke a di re thusa hore ge ba tsa tate Modimo feta pele yena go maphelo a rona ha o profeta ona o tlo phethala o ska phethala ga re ka hlakole le kotsi la bona e pa go phethala ka hlakola tate Modimo e le hore ha tsohle di etshala tlotla thoriso ge tsebo di isa ho yena ka thabo yohle mme ka nete ha re fihla motseng ona hle mo ya ratehang ke rata ho ha ke lewe yana nate boithatelo kgatledi ka bosebetsi ba ga jeno ke lewe me alhlonyang khasi ka bosebetsi ya a boetsa mane ha na fana ka pale ya bana mme se ka hle Modimo ka hlomphatsa ba hlanka bana ba hae bana ena go etlang ana ba sebedise ka ho rata wa hae mme ke lewe moifo ohle wa Sesotho Sermons and Programs ke ntate Thapelo le tete ka mane ka Pitori ka mane neng ntate Morifi kwantano teng kwa Maseru ntate Moribe o Maseru kwano le nna ha mmoho ke teng kwano ka bega ka mona mme se ka tlhamela Modimo ka ba le gona le malapa ona kaofela mme tlhamu ya ratehang ntho e kgolo ya mantla go re itlhopheleng go tla o bila Jesu Kriste appointment ya teng o Kriste wa mme bohle ya kopana ka pososelo yohle ka thabo yohle mme ntate ha ke tsebe ke bona ka ha ke bo dipotso tse teng ntate kgatlele ka mehla
ge batle dipotso di bete dingolo mona ka Ntate Modimo ha ona potso tsa di beileng ho babui e la ka ba ya bona fela mohlomong le ka ke a Sibontsho e le ka tšheola botsa fana ho etsala jwang mme wa lemosa gore ke nako ya Thero enana a tšempa ya bapotso di teng tatane ge dinke wa bele mona teng ga go jwalo ke bosigo motshegare botalena le butswi motho ga kgala potso ge tla ya ga bangana go Ntate Modimo tla ka fa yona mme ge ka go tšholohle babui ba ratehang ke rakatsa gore ke ge re salang hantle Morena be le lona o fitlhela kopana hape Morena Modimo a re boloke mme le ha mbui a ratehang sa kopane hana jwale mohlomonghle thapelo ya gona ko re tle kopana ka Kreste a tla ba ga le mo re tle bona ha bo sana nthane reng ke surety motho mona ga jeno o sana sa leyo empa ntho e kgolo go fela ha re etse hore Ntate Modimo ha o ka tsala a etse ke phomole ka o phomole ge etse go fela ge re phomole Kreste le hore appointment ya na Kreste a tla ge tle re kopane hona teng Morena Modimo a re bolokela lona ha ebe kgotso Amen.